Novi loloto mi gala pedana mau egbe ha. Ega mi agbe de egbe pen kekenye hame. Eye o jabe mi acho akpedadane de yepe nukurunto katata. Novi loloto mi gava apetola fe ekohonu le kapupo yame. Eye kohonu valo katala gbogbomo nona. Nema no gbogbomo la maten ase gbogbomo nyogomo. Miape ma wantola gbogbo yi ekpo a. Nema de lu kufia ola maten ma kwe o. Gbogbo yenye mawu. Gbogbo ye mawu nye. Yenye miape gbepe tanya. Gbogbo ye mawu nye. Gbogbo ke mawu nye la. Enye gbogbo trakore. Gbogbo ke mawu nu katato. Eye gbogbo antoy wonu kata. Eye gbogbo ma yenye gbogbo ke jebe. Mia khole mia ame. Si onye ame ke mawu wo. Si kenye gbogbo mawu to kenye gbogbo wo la. Ejebe gbogbo make la gatono miame. Mia tema wonu ajenu. Bibla renami le Yohanes fe agbale eta amene. Pourquoi bla vo eniame. Hegbola mi mawu ye nye gbogbo. Eye amesiwo le egbedomda ni la. Elebe wa dogbe dale gbogbo ple enya tefeme. Elebu bangle be mawe nye gbogbo. Eye amesiwo le esubom la. Elebe wa subo le gbogbo ple enya tefeme. Hallelujah. Ne kafu mawu. Ne fenya yata. Novi loloto. Comme se kale mia sile nya yoma. Bibla gbogbo la mi bana mau fenya igbo be mau nye gbogbo. Sika de fia bana musereli. Ke fo muso katata. Eye musemala o makponeo. Wo eponu wo jena. Eye onya musike diablibo. Yo yobe mawu. Enye mawu. Mavo. Gbogbo musere wonye. Muse gbogbo de wonye. Eye ye wonu katan voa. O makpola yento. Novi loloto amadela golabe ye kwa Kristo kwa. Ewo egbe miamekole mausubongbe de mi kwa Kristo Yesua. Vo khose. E jo khwejise. Gbogbo yenye mawu. Gbogbo triakole yenye mawu. Eyata yole afi le tefere pepe esiayi. Eye onya nu sielu ha. Eye nunde kama hlodio. Ne egale vivitime yo. Egal ko de khofo gogolome yo. Gbogbo ya. Enkukele sila. Ekpoa afi. Nu gogolome de pepe. Ekpoa me pe ayikome. Ame pe jime. Ame me kekem la ye juro ye me kpona. Mawema. Gbogbo ye. Gbogbo mala. Na me gere me ola. Matemo a jesi. Mawu kenye gbogbo au. Oh, hallelujah. Ne gbogbo ma. Museke nye gbogbo ma. Ne me kpok no fele me o. Amegbeto me ola. Matemu asema ugome kakalava abiabe eleye kulalo ele memaha
Mawu nye gbɔgbɔ. Eye ame siwo le esubɔm. Mawu nye gbɔgbɔ eye ame siwo le esubɔm gɔme ɖe. Mekawo subɔ na Mawu. Mawu ke nye gbɔgbɔ la. Subɔsubɔ ke ye wòdze be miawɔ nɛ la. Ye nye be miavɔe. Eɖo le avɔ gbɔgbɔ ke nye Mawu. Ne vɔ gbɔgbɔ ke nye Mawu la. Ekema atɔ yɔ ɖokui be ye le Mawu subɔm. Ne te nya gbɔgbɔ ke nye Mawu eye evɔ nɛ la ke ala nya be ye le Mawu subɔm ma. Eye ele gbɔgbɔ be oɖo le asubɔe o asubɔe le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Gbɔgbɔ ala vɔ gbɔgbɔa ye gɔbe le subɔe ma. Eye gbɔgbɔ ya la enye enyateƒe ƒe gbɔgbɔ. Mewɔ aɖeke le nyateƒe me gbedome o. Gbɔgbɔ ya la nyateƒe ye nye eƒe atizɔti. Gbɔgbɔ ŋusẽ gbɔgbɔ ke nye Mawu la nyateƒe ɖeɖe nye eƒe atizɔti. Eya ta ye ne ewɔ ke be nye Mawu subɔ la ne mese gɔme leke o la ke ele ŋutilã me eye ŋutilã me nɔnɔ la madze Mawu nukpɔ gbe ɖe o. Hallelujah. Eya ta ye Bibla dzi le Kɔrintotɔwo ƒe agbalẽ evelia me ta me tɔ kpukpui wuiadre bena ke Aƒetɔ la enye gbɔgbɔ la. Ke afi si Aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ le la, afi ma ye ablɔɖi le. Hallelujah. Mieda kpe na Mawu. Ke ye Aƒetɔ ke nye Mawu ŋusẽkatãtɔ ke nye gbɔgbɔ. Nenye be yekpɔ nɔƒe le emewo la, egɔme na ekpɔ vovo, ekpɔ ablɔɖi, ekpɔ ɖeɖe, ekpɔ xɔxɔ, ekpɔ ŋusẽ yeye ɖe, ke ye ŋusẽ ɖeke megatɔ nɔ ate ɖe nu. Ke Aƒetɔ la nye gbɔgbɔ. Ke afi si ke Aƒetɔ ke nye gbɔgbɔ yo le la, afi ma ŋutifafa alo ablɔɖi nɔna. Eye Bibla dzi na mi bena eya ŋutia ke Aƒetɔ la nye gbɔgbɔ la. Ke afi si Aƒetɔ la ke nye gbɔgbɔ le la, afi ma ye ablɔɖi alo ŋutifafa nɔna la. Ke nu ka ye dze be miawɔ? Ke mi katã mitsɔ ŋku si wometsɔ enui o la kpɔ Aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe. Eya ta ne ebe yexɔ Mawu dzi se la, Mawu la ʋu ŋku na wo be nakpɔ gbɔgbɔ ke nye la aɖe fiɔ le wo ke xɔ edzi eya ma dzi se le gbɔgbɔ me la aɖe ɖokui fiɔ le gbɔgbɔ nu. Ye ala kpɔ abe leke Mose kpɔ aƒlake le dzo bie ne vɔ mekpɔ naneke le mo la, ala kpɔ Mawu ƒe enene le edzo ƒe nɔnɔme me. Elabe gbɔgbɔ ye wònye. Eye ebe game la wometsɔ nu tsɔ ŋku dzi na wo ema. Ŋkuwo ʋu ema be nakpɔ nu, nakpɔ Aƒetɔ ƒe ŋutikɔkɔea. Ele be xɔse na be wotɔ kpɔ Aƒetɔ ƒe ŋutikɔkɔe ta Yesu gblɔ be ne xɔe se la elakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ke nye gbɔgbɔ ƒe dɔwɔwɔ, ke nye gbɔgbɔ ŋusẽ ƒe dɔwɔwɔ le ame ƒe agbe me. Nɔvinye, gaye woyɔa Kristotɔ le eya, ge woyɔa Mawu ƒe ame le eya be enye Mawu ƒe ame. Elabe wotrɔ dziwo tso gbɔgbɔ ke nye Mawu la me eye etrɔ zi ame ma ke woyɔ be
marqué ma fait bobo le poplom et ya tabila bobe a fait to la fait unti koko mi akwe abe ahuhwe me ene eye wa to mi afe nonomede nonome makeme nene mae ala tro o nonome de ye to fe nonome makeme nono makenye gbogbo fe nonome ma aga tro o nonome me eye atem di eye atem akwe le fe jeje no me abe Job fe adene. Hallelujah. Avec beaucoup de apôtres Roji, le imam le Pentecôte, un cacadien. Hallelujah. Que cho un tico comme il y a le pont que siabe. Abe Alessio, au chopo pour la faire, après tout la boine. Hallelujah. Na le connaît ton pas balé ya. Kukui tam to kukui we atekle wenyilia de na kpole kei gomo sesere la swasio chonya majira gamamela magawo no agbe de no ntila me fagbe no bu ela be le ntila fagbe no la me kpo afeto la o me jesi ha o hallelujah me kpo ha e me jesi ha o la Bible a dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. La Bible a dit ye boa agbeme. Quel est-il là? Mais nous n'en que o. Et ya tanya si o me brona mila. Onye gbogbo pre agbe. Gbogbo la agbe. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et tu devais la comprendre de cette manière-là pour avoir cet esprit qui est vie. Alléluia. Non bien. N'arrive à balemamer. Le Yohane fa gbaleta made pour qu'il blade devo et toi-même à la pointe de nema. Alléluia. Alléluia. Maoude il a mede. Et ya ta yemi agarre le corps to fa gbale e gba to ta me ve pour qu'il tombe na. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Alléluia. Et il y a bien le nouveau, mais il y a le amebetope et nous y a fait nouveau pour nous. Gake mi le nous fiam le gbogbo affaire dodo nous. Et yata mi le nyasio de nami to gbogbo me bena gbogbo fe no pe dodo nous bena mi atemu ke cho gbogbo affaire de nous. Hallelujah. Praise the Lord. On ton a le agbale ko yo na be correct to fa agbale gba to etave pour que we to amen. Nena kole ke ye Bible le nya gome de la fimara. Gbogbo enye maulu. Gbogbo enye mau ne le mola. Nous de kama no victime no pokbero. A fi e ton no kaka di diferent maula de nous de kwekwe le fia nous. Ne be gbogbo ale me wema. Mau kenye gbogbo de polo fa le mola. No vie. Oh. Mau to la wonu sia nous de tefo wala. Mau to la wonu sia de tefo wala. Mawema, mau koyobe mawema. Mau koyobe mawema ye gbogbo muse gbogbo de ke ye gbogbo de keme gade gula. No bien, à la teva e mau nya vava si ogbobe na kpode de na wolu vokle wa menye kata. Be mau ke ye gbogbo muse a ne topo no fe
le agbezao mea la ba agbe la mawu kenye agbe ke chona olu be ye to na ga du fiare mala e jebe to tro blibo e la nye to khana tere popo pole fofu popo abe amegbeto ke mawu do taru yunde nyure fa gbeti de agbe amene de Yesu pon kobe ika se mi anove Yesu nyu ira maulolo afa jiro pa gbegbe ya jo true forgiveness mission Australia mori ga mi gara de Yesu pon kobe amen.